kra me ye Jerama ba shira kajinya ye jera ni ba ngene kanye ba gamashini ami mene kanye kwa mudo ketafo na me wiemo ni efe ejindoko ni gba Ghana tomuchi mo fe na shin to ba feten mene odebi ni amara to ba dwe concerning what traffic light in tete off for afisan ke agbene wo road ona was security gbe ikome nibi komeni ya no eno ni ebe ngbe no odebi ni amara sta mi Jerama ba shira ni kejinya ejera ni imba iba shame tamoshito kachi ikra mi Jerama ba shira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade A Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Ghana bi gamanti asia mi bi fe ami kwenye kemba asaga ni fe hunu o ya he strut wi bona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo bona fe na amla akwe ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke chine ni fe o ya e ko me woke akutu nkwaro ma fe assembly members na asani gba te ofilo hante woke police fui alo o che me ni me ayabuwa ni onye no ke sana kan fi mo yeah ora don Inka police foi. Ke wo kwani na agbako e bi ene. Eke wo sa wo. Eke wo atu. Je ami pe. Popa wuji nke popa bibi anokolo ifi akwa. Na kan le won wo kan majante bi le won na asaniba. Na gba yo titriji gogota ni. Hey ni ekole ni jo ami echichiniye. Alo ni jo beje meni saka ko na chunwe ni. Hey ni ekole ama chunye ni esa. Alo ndi ko meni afi egbe ko manu lehi. Ele me nefe okapa ni gbele o asaga ni fi mu ato igbeja ni kujuba lenke e ba yin abona fi ni o fe be ke ha ne ke ni fi mu ni asaga ni fi mu ba no da gbe ipa no ka se me ki ne hu le mi ye Omashi TV no ngbe ni o dai afute kofi meji mo ni yo asaga ni fi mu ni o chan. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you
entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neodai Afote Kofi. Catch me live on Mashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Okay, she died in a Kenyan children. For you, be a lulu or machine or what to him, Rabomish. Come on, we catch a yabalake, Saka for she. No, Jim Monibiane, Isake and Yamashineka, no near no fair, Coca Coca, and Safu, the KG Bonisa. You are Kashi, I could like a mini, Okokate. I'm a friend of Bini. Chekumi. Thank you very much. Both NPP, NDC. Or will belong to one country. That be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. Oh, why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Mlamie. Okay, stay informed. Yo, na benção na blada di bulbul kamiya be Mashi TV na mafenye shida akanya na nye watchi nyemme mite ya femini nya ejara imba sheshe ke umanye ke shade lala komeko nkemini ben mene minta nkanya kwe wo jakwe boni ona wo street light ke wo street ama kokaje kenklen wo street was kitigbe ama you gan me odomishi was kitigbe jin nidi was kitigbe jin lele chamenye mablada bible blu yenu agbone yen ke woko ba wi wonu moji anokwale traffic light jin abo ni efite ye titiri wo capital city na mi ke ni traffic light jin na tun ni ye nyeme ya unto ne na agbafi o ejake traffic light ne emamoshi purposely for noko ewo ni je noko keke ba noko ni is very important onumichi twaka noko ni se na mo ye ojogba no ewo eji noko ne sani atashi na a call and to conclude noko keji na kan noko efite esana ye o ya ino na anya sa lala no gbene wi mo ne ya ke ministry of Ministry of Road and Highways. Onai yejen no le won ya Kenya wo GPRT wo MTTU police MTTU team because ameji many yo ogbejigba na me collector chimo ona ama me collector no na ama me collect egbe no pe eno domo ni traffic light yin ni je me fe basa aso bon che no domo no collector enwona nyeme AP ya niko sheshe traffic light tuni ni wanye Linda Oklu ni di Greater Accra Regional Minister inya omi board manye lele oloma ko de bi ni ama warrant star ko fe le bonista eke ijie mo yin ni shiun ba ko esananya afagbe ami boni afe ni eni lowe efe mi exploit kocho keke akefe mi ni aketanu onumishi bode che komo wo traffic light ji na ekome ko ona eye musun shan ona eye ngbele ne yen ashisue mo nyeme ni nya wo bia wo yake keji ne kenoko ye wo mo
ni watashi ni wonkwe alo nupa efo mi be mini take bona yo wo nupa ni wo yin aso ame dane ame no jaka mba me no shina ani na moko alo agbo dan lo dabi ma be sande bale na kan wo traffic light ni yo ma mi fe pasa manya ne yin noko fe mo ye ne sananya fe na no afe nyeme ni kabo yo ne nka within just 1 week to 2 weeks wo mudo gamudo dakan mudo junction me traffic accident happy again continuously ne mi bia ke ona gano nupa enle ne no ni ke ni abale to mo ame me ko ni keji ona oshina abani agboye mi dana ame ka me to mo ba no ake o sana ba sa ni ni gbeli ele un keji aba baja gbeli aba ye mo ona to mo prominent person alo mboko ni here ame sakti am ni dana me na dani ame nyenye wo nyenye le dana ame na enumu ake lele isana ko na ajaje ni keno ni you ni mali nyeme nke accident no within just a week accident short no ni ona ya na agba nyeme ni brafo ejabla you make prevention is better than cure brafo ka mini prevention is better than cure ni ebu ife chamo aka ba bayi no bu afa ban eyin fe boni oba ni afite alo ekplokocho na ka ke pa kwa ajaji be nuele wote nya obi awake ke na kan elebe wote alo wo ba loni minji nyeme nya obi awake aso wote alo wo ba ni meke na me ablade abi blublu ke yom ke mi obi o machi tv no ake nwo cha me otu efan masumake wa kwe oshina ene mi denche no ni CCTV camera e capture ye mudo saninke bo yo big shout out to nyemi ni abe James Town TV ke han onu tumo papa ni bo o fon onaji ni otuon ke wa gan adanwe producer o fa ni o ani man bi akwele widely ana me kwe accident eten fin come on bodi enche come boni ni etele ona bi ni producer po ba yin toilet slow motion yin kwe keji lela ke traffic light ten tuni enene na ba police station ni abana me na ba blame yi abana me na ake blame me ba shi no na le ne ke ni na ka no ko ya no pe ame onupa na me le gbejano to ne sana to na fe sha fe ko come on ni manager egbe mi lele sani mo kome ne wo twa mo kome shi ne ke mo kome ba ne wo twa mo kome ne traffic light e jino ni yo eneni ka bo yo ni ho ni no bodi che kwa mo ngbe mi ma be sani bale na kan producer ana kwede anu wana next oshina ene ona mo ni je moto aje ne keni moto e kole shone fintin bodi che komo kwa traffic light test ene face to CCTV camera yo como traffic light test o bana ka moto che como ka video jinshi ni wakwa na kanje ndo obi ene como ne o mena wo ona because traffic light test tuni no lole be ni menemba boni menemba mo fie mo ne aka eyin egbami ni o ne eyin egbami yen be sani ke ya bo che como kan le wole ka wo ekogbe ladu aya bo mi gbawe 0 moko bi wale ke gbomo gbele ko egbokula dana ba ka fe nuko nana ba ka mlalo ya chi moko ise ke shikako nana ba ka manche ya support moko ni shika na ke support ogbe me abanya ke fe ni nu ma aba ene kumo yi menenweje lole meneje menenweje edo awo mi esai kumo tro wa ite ni ba kumo ni ona kumbo eche kumo ni pick up eje eshole aboso kan ma tu eshole e vibrate body ma ba sande bale na kan nyeme ni dagbo kegbe ona ni won femini won fo won yen kan won fo won yue wo che ko na ba gba no ni sa na fe ni bi ko me ne abanya fe ni ba gba mo sa na nya fe e ko me ba ho ene ogba ni no san ni ogba ni nu ni ho ni ma ba nyeme iye musun shan ona ni ma wala ba nme ami
ni ma wala ba femini e ba ngma me e ya unto ne ye na agba onu mi chi mbe wo won cham la lo won che Ministry of Road and Highways wo mayor of Accra wo che honorable Pakwalote wo le ake o fe ko mo ne shibo omode more room for improvement onu mi chi more room for improvement no nyeme wo traffic light jin ne fite ye bi a faction ona na ke capital city ke fe na kan we no ni yo na agbawaji main places ni wo le ake bi ene oshina for ba ejeme wa won na kan jeme gbefe ke di traffic light tu ni yen afe noko afo mi bo che kumo any custom office yo e ko no traffic light ni ojen where do what street light jen den che street light jen fe tuni ona fe tuni no ni fe tuni wo I street light jin chi mo fe ni yo gama shi kumo ona nji mo chere road jen fe wodun ko oje bagbaseti emi alo ma kekeje ko le na dogo ke nhu ke bagama shi emi yen ko oyin high street and John Evans Thomas high street no ke ba un ke ba gbe agbaduku dun kapiti yeme mi awo bi awo ake wo te alowo ba onupa aso ameme na gbo feni ni alo ameme nitomo amame moko onupa alo gbomo panako le won agbo dana me ba ele shi na me na ke na sa ne ina no ni be pie ni bi ko meni at least excuse me to say it won't cost much a cost ish card bokocho no bonka ba fake wa wo wa allow me say na money na percentage agbo ni nya na emi aso no ewo allow ma ba ne me like initiatives ko ni kaji cheme ona wonyeme kome ponu ka me akuchi am ni ameko nu afi am do na mekotoku mi echi ife ni kaji akefon am yin po ama mba nya me fe ko ka wa ka won ma na ka ba chaki yeme me na pata wala yin dan ka fata ele won be wonyeme ni di imidie nche nyeme ni jetafo aloma ke gamachi bi won fo ewo gbeji gbe ekome ande ejake be ko po ni gbeji en fe bisi basa nse ne mi wie ne ke wie mo ne me ko me feel like chitomo nbejo mo alo mbesibo alo to mo to ma create ndoko ba je na ka onu mi nchi nche asafo ache nse ni kojo makata gan asafo ache onu pa le die nche egbe no yi je le pe e ka asafo ache ku je tuo asafo ache okun ji etuo no ni ona ake be kome ode bi na ma wa rasta kefe ni bi kome emi ba fun wa ona me kome ke amisande ba yin emi fun because ona le fi otmo ina ametuma blow for because in like they can do it ona jeke jame kotoku mishkapo with the capacity na me they can lobby for it to be done no wa ma ba na me fe mi na me mo ameme na wi amenye dan ameme no de bi na ma wa rasta e ba tashi ne enye la ahwu ameno dan Daniel me ba femini amba ewu mi alo amba bo wotu nyeme nke asafache de o gan fe asafache onupa yenyo asafache onupa yenyo nija asafache okuji etuo ke asafache nseni kojo makata okuji etuo nse ne no e ba mo ne chi eyemi ne ba gbe soup emi esane eyemi eja ke kense nyepo no di be na wole be tun ake you already know ake is a royal from a royal home ni ode ni eje odi ahian ke eni eje ni je me yen le fe media personnel won esani keje che no ne ke no mo lo ni nye makaka tole wo dabi je na tole ba esana mi fa mi kwana kan je asafa je se ni kodo makata nche mi pabu fai ke fata e wan bola manche wache ni a enenu le wo esane bo amode le kwana kan je ja ke nyeme ke data fo jan shemi ke ho ke ya orumi shi ke data fo jan ke mi ke ya abol be ne iko ba gbe na main street no nyeme
eyele chaka manya pasa ni pe ingeno ni dane wonwe you tell you wonye me ona wo mami me titiri ami ani ni e prokocha feni because in ka years back ko chenche bahana ba clear ni keni bi ne fe na sa agbe ngbe ba fe fun ile no ne ba ko ngene ni kabo yo koto akwebo ni Tafo street ni fe no fe famo wan ka fan nke gama shije ko ni o baba no ba na ke taflache sikiti ama chair wo yue mbe na ocho le na me na sikitigbe ga no baba no ba na ke sikitigbe no ni esani kota ke gravel sign jembo atataus gaje ko ni ko baba na ka atataus ya wo road giano ni awo bia wa ka mini sande how wa ya o a whole capital city, not just the capital city but wala ke wo na kan 18 ke Ghana ma pe adesani etui jina kan 18 a strong pillar jina kan 18 nyeme ni o ma be sanata shi ne bale na kan la jen ko be shi Tafo blanya bi Tafo youth Tafo bi ame foye na ame fon ni ala me ke fight pa mo ke yue mo e baba e plan ma anu kodo nu pa agbomode na me chia ben kan na ba wa me Tafo e ja ke boni enu yo eyele chaka manya nya wa kwa wa ingbe mi ni wo bu awo nyeme hu atoe ni wo ba shira o nya wa kwa wa ingbe mo ba atago tame be wonyele efonku chi migbaji cheku njo nya se isale mo gbaji ampa kurama Tafra che wo fin Tafo e bi e wo yo bi e wo dai bi afowo e ke ni bi fin chi won kwa besan ne wona ke beni Tafo road ne no afie e be fine ni ko ba kwa Tafo road no e are o ke musushan ene wo me ko me ni tu won ni ye Tafo fin ame fe to ame take advantage ko ye Tafo e ko le mo ko ni ma bi e wo won bi won ke wo check gamancha ke e ba kwa road ne no beni road ne no afie ke sempe manche ke asafo ache mankata aka me ngba wo road ne no awo aka road ne no ji wo road ko ni eno ba kono ye road jin fin ate ni mancheme ni wole gan fin ame kusu mi fin bi e ji e ni ame tun ke ya ke gan manche ba hwan ni e tun bi e simple manche oye ni o ma bi e ke ba fi kusu bi e ba fi kusu e asafo ache mankata bi e palisima si kusu mbe pera ne ba bi e ta ye Tafo ache bi e won bia ko di oblayin ni wo yo kutu em wo be na kutu em we fe ewu e akutu em before ke han wo ni ko ba ko akutu ni me ke lo le wo e ye problem bege bi po nyanyi ko wo buji ni yo bi e ke ni bi po e ke bege bi e po ndofo po e ba kono e bi e won paga manche fai ke akra me of fire ke kam ba ko e be ni wo Tafo e wo yo amenya me fe no ko road ni no won pa me fai amika me ngbe abakwa road ni no awo akede we be ni road e no afie jega sani neke road na afie bi an ko te gbese asajenfin asashu no koloko gbefin asajenfin si Tafo kometo e woleni ni wo fe poten wo won pa me of ai ke regional minister fire ka mba ko road na ke de we be ni road e yo road e be fine nka me nkwe jala na wo ye bi e ke bi e be wo road e le no ko be na mba nya me fi ameka ko gbe me ni yo bi e ameko wo road e no won pa ni sempe fa ibi an leji ganman klalo won pa le fa ke bi e wo ma e wo won pa le fa le un e an e wale aba bi e ganman che ne fe wo fete won ke le nle we ke ngba wo bi ake kusu bi e bi aji ye na etu won ye e na eji ni gba wo na hwane ne ni wo mo sha ke ka wo ba ko e road ne be akono de ya afo kare o fa na to mi ko ko e nje bu ko so mu tusian ni fa na wa no ni nyemi nu ewu ele na kan no ko awe ma ke mi ntela gbe na mi shiun ni ewo anya sa mi ntela gbe amebe wa le fe me ni ba sa ni ka ba ka ba sa ma ba teshi ko awe ma ke mi ntela gbe na mi ami soke na mi shiun ni bi na mi sele le wa me wa na anya sa ameka me a topic ibi egbe yin ka je sonson ka ba mi gbe din e fo ka ba be ke nugbo ni be ka gbe fi ngbo to fe ko be bi ba ko bi hin won bo tun am assembly ke am fe lo kwa ni bi eni we ma ti we gan ma ti ni lupa ni obi e mi am tesi am gbe na fe gbe fun ke na fe mi na kan wo o je ko to ba kwedi ko bi e ba be ni gbe ara kan lo so ba kan lo gbe o ba bu we bi e
bí ọ̀pọ̀ nípa bẹ́bí yẹ akẹ́ bí yẹ kó àfẹ́ náà gbèlè bá tẹ̀lé àgbèlè nípa bẹ́bí yẹ fẹ́ẹ́ fi tàyọ̀ fẹ́ẹ́ tó bọ́ ọmọ náà bí yẹ bí abu wọ̀ kí ètò ọmọ kan lọ́wọ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá kẹ́ tó bá bí yẹ ṣe bẹ́ẹ̀ gbé ṣe bá bí yẹ ẹ búlọ́ bẹ́bí yẹ náà àti ọgbà pèsè lólẹ́ bóbó kọ́kọ́ bókò fẹ́ nu àti bókò pèsè alákẹ́ mi nínú kọ́ ọmọ ìsàlẹ̀ bá àwọn ìjọba ìbí òwe ṣe é ló jẹ́ ìwé náà gbogbo ẹ̀ ọ̀ sáré láfẹ́ mi ni ẹ bá àwọn nígbà ẹ̀ fi ẹ bẹ́ fún ẹ̀ wọ́n yẹn mọ̀ ntẹ̀mẹ̀kẹ́ níbi ẹ̀ bí ẹ̀ bíkẹ́ bí yàtọ̀ bí sẹ́ àmì ọmọ yìí ọ̀sẹ̀ mi bẹ̀sẹ̀ fún mi àmì kú ẹ̀gọ́ta mi pọ̀ hàn wọ̀ ẹ̀ bí ẹ̀ nígbà ẹ̀wọ̀n hìí àmì kú ẹ̀ lókolókolóko bẹ́ẹ̀ tó ogun tí ní ìfọlù tẹ́fọ̀ rẹ̀ this no good abasa. ọ̀fọ̀nà tó mi kọ́ ọkọ yìí njẹ́ bí kò sọ mo ti ṣe àwọn ní fáànù wa nínú yẹmi nínú ewu ẹ̀rẹ́ kan nù kọ́ àwẹ̀ mbàkẹ́ mi ń tẹ̀lé àgbẹ̀ yẹn náà mi ṣì wọ́n ní èèwọ̀ àyànṣá mi ń tẹ̀lé àgbẹ̀ yẹn àmì bẹ́ẹ̀ wà lè fẹ́ mi ní bàṣà ni káàbà kà ń bàṣà máa ń bá tẹ̀sí kọ́ àwẹ̀ mbàkẹ́ mi ń tẹ̀lé àgbẹ̀ yẹn náà àmì sọ̀kẹ́ náà mi ṣì wọ́n níbi yẹn náà mi ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ àmì wọn náà yànṣá àmì kà mi àtọ̀pù ibi ẹgbẹ́ yìí káàjẹ̀ ṣoṣo káàbà mi gbẹ díẹ̀ yẹn fọ́ káàbà bẹ́ẹ̀ kẹ́ nùgbọ̀n ní bẹ́ẹ̀ kà gbèsè fún gbọ̀tọ̀ fẹ́fẹ́ kò bẹ́ bí ẹ bá kọ́ bí ẹ hìn wọ́n bó tún àmì asẹ́mbèsì kẹ́lẹ́ àmì fẹ́ lókolókolókolókolóko àwọ̀ níbi ẹ̀ ní wẹ́ máa tí wẹ́ gan máa tí nípa ní ọ̀bí ẹ̀ kàmí àmì tẹ̀sí nígbà àmì kọ́gbẹ́ náà fẹ́ gbẹ́ fún ẹ̀kẹ́ náà fẹ́ mi náà kan wọ̀ pẹ̀lú ọjà yóò kò tó bá pẹ́ ní ìsìnkú bí ẹ̀ bá bí gbẹ̀ ẹ̀rọ kan ló sọ ọba kan ló gbẹ̀ ọ bá bù ẹ̀ bí ẹ̀ bí ọ̀pọ̀ nípa bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀ akẹ́ bí ẹ̀ àfẹ́ náà gbẹ̀lẹ́ bá tẹ̀lé àgbẹ̀lẹ́ nípa bẹ́ẹ̀ bí ẹ̀ fẹ́ẹ́ fi tàyọ̀ fẹ́ẹ́ tó bọ́ ọmọ ilé. ago cheme ganyeme game onípa ni ọ̀gàn wọ́n bá ní ọdẹ ọmọye yóò mọ̀ fi ọ̀tá ọ ní wọ̀tàfó bọ́ ẹ̀sọ́ gẹ̀yà yìí ẹ̀lókò yànà ẹ̀tàfó ní wọ̀ ìgbà wọ̀nà ní ìgbà máa fi hàn àgẹ̀ wọ̀yẹ̀ máa ní wọ̀yẹ̀ road náà ní road ìfẹ́ nìkẹ́ onípa ní ọ̀ máa fi wọ́n kẹ́yẹ yìí several times ní fún wọ̀dà ní wọ́n mọ̀ mímí ẹ̀ ń wé take advantage na mọ́ àmì fi náà àmì tún sùnmọ̀ àmì ṣìkẹ́ náà àmì kẹ́fẹ́ wọ̀ road ẹ̀ nù àmì tìtì ìgbẹ́ ní ẹ̀sà náà àmì tì wọ́n gbẹ́ nìkẹ́ wọ̀ nípa wọn yìí ẹ̀ ní fún wọ̀dà ni kusumi fe nye fi ofin majority je tun bi e na e ba tun o follow mi sempe lawo tun bi e flag je fe kenye to na nye tun o road ne no ni ka wo ye fe nye fo woda ni e fe tu mo be wo bran yen wo bi enye na o tun like nye bu wo ni ka ayema no onupa nye bu gbeke bi enye ni ke nye yu ame no e ba se ko ni gbeke bi onwe amu ami ke dole ba yu ni sa ame yu e kenye ba ka ke gbeke ko nye si je ni won ko nye wọ́n tó ní tafra chẹ́dá ni wọ́n kẹ́yìn ìwé wọ̀rọ̀ ní ìsànlẹ̀ ní fún wọ́dá asáfàchẹ́ mọ́kátà ẹbí ẹ onúpàmù ní wọ́n kẹ́ fún eyín dá ní fún wọ́dá ní ìbàlákẹ́ ọ̀sùnwọ̀chẹ́ ọmọ kò gbẹ́ ọ̀sùnwọ̀chẹ́ onípa kò gbẹ́ ọ̀kẹ́ ìwé mú mẹ́yìn akẹ́ nìkẹ́ ṣe ẹni ní èṣọ́ àgbẹ̀ ní sanuwa wíwì wọ́n kẹ́yìn mẹ́ ní ṣìnà kẹ́yìn fún wọ́dá ní yíyẹ ní èyẹ ndí ẹ ní ẹsí ẹni kálá akẹ́yìn bá fẹ́ kò sùkò nípa àtọ́ bí ẹ àgẹ́ wọ́n gbé máa dì sàn jí wọ̀ ní wọ́n wọ́yọ́ bí ẹ ní wọ́n lè ní àná ní wọ́n pín ní wọ́n bí ìkẹwọ́ ẹ̀fẹ́ ń pín nìyẹn iná ní ètùmọ̀ nínú wọ̀fí o alọ́ àfi o tùmọ̀ lóko ní àṣẹ tí kẹ́yìn fún wọ́dà àwọn kàtà ní ẹ̀sì ẹ̀ níyìn sún yìí bá náà. Yo, nane me son la blade abi blue manda de chanke nyana nye wochi nyanwa kwesi ni mfoni wobo nyeme ana yue motwe ene ngocha motwe mfan je ode bi ni ama one rasta ni mbatabia ni mi fi propaganda many you feel there no blanu ne ni yue na agbe yue mokocho ake ame ke woche ni je asafo chense ni kojo makata several times ake e ame npale fa ekoni kwe na ba jaje gbe ne ame eje ake je ame pepo ne ba benefit ni ji captain makata lehun ame je eje ake ame pale se tun alo ame shian wolu e ta first kit gbe tun ji ni eyo je me nko tun je gbugba mini no ni chairman kanyeme onupa ni woyen gadan won panye fa ni bi akomi je yan kotoku mi shikapo eno no ja kenye ba fe wa nya lo bi na ba fe onu wala kenye na capacity no ma ba nye fe ona ne keni bi ne komi fata eko ni be pie wona ke nye me komi a disrespect onupa ni sa ni bale na kan onu minji esa de bale na kan nyame no ma na hye masuma ka magbele phone line shi dan magbele phone line say e ba nya ke
man wo kwesi ni mfoni ekomeko hu ni wo bo wonyame ele na wie motwe ni wo ba shira kaje no se magbele phone line se ko ni nyeme nyonye twa nye twa ni dwemo nya wa kwa wo ngme wo ba shiko efane achom Pablo isha agbedi lati nje gama ya be samie ofonoko kemba plamano nu ofonko ba plamano chankeshi woto ni abasa wogbe no awo eta gebe nu wogbe no efie ebe ngbe no ìyàwó ó ìjà kẹ̀kẹ́ òkò yẹn bá wò yẹn kẹ́ òpẹ́ gbẹ̀dìgbẹ́ òkò máa kẹ̀ tó ní yẹ ìfẹ́ mi àgẹ̀ṣi check mu àgbo ẹ̀mí different àgbo ẹ̀mí wà á dé ìkyẹ́ kẹ́jì wọ̀dùmọ̀ bí ẹni wọ̀dùmọ̀ bí ẹ̀kẹ́ ànú kò kẹ́ dẹ́ ìwọ̀ ní wọ̀ fún ní ẹ̀kẹ́ ò plan máa náà wọ̀n àgẹ̀ṣi man onípàkó etún ní ẹ̀yẹ́ mi lè tún ní ẹ̀yẹ́ mi wọ̀n àgẹ̀ṣi lẹ́hún ìfònú gẹ̀bà plan máa nù nítorí àgẹ̀lẹ́ ètẹ́ wa ní ètò ẹwà wọn pálẹ̀ fàáyí wọn náà gẹ̀ṣì lọ́wọ́ ìbọ̀mọ́dé akẹ́ṣì ní ẹnu ọ̀fẹ́ ọlẹ́ẹ̀kẹ́ ìwò mi ní efe mi ní èyí àwọ̀ alójé nàkà akẹ́kọ̀ọ́ ní ẹkọ̀ mẹ́fẹ́ mọ́ àbá wọn pálẹ̀ fàáyí agẹ̀ṣì náà lè fi wọn dálẹ̀ sí odó gbára ní wọ́n á fẹ́lẹ̀ dúró mú nínú wọn tọ́ ọkẹ́lẹ̀ pẹ́ẹ̀dì agẹ̀ṣì wọlé wọn mọ̀ mímẹ́ ní ọbí ẹ̀ ìdàgbà mi tó wọ́la kẹ́jì ètò ẹ̀chí ẹbẹ̀kẹ́ ẹ̀yánu wọlé kẹ́jì ní okò àbá túnmẹ̀ bí ẹ̀yánu wọlé bí náà fẹ́ ní ọ̀gẹ̀ ọmọ mi máa yú because no phone ne ka ba plan ma no gbetan bi ami e won na ke se won mi mele won mi bo wotwe ami jeje ni bi e gbejigba no ke ba ba spon no won pale fa ga wo fo bla yin spon ne no enye bomode ne tie ben ka wo bi na fe no fe ano e fe o manje ke ko me fe mo cha no manje wula bla wo yo na me so la bla dia bi blu ni kami yo bi ma TV na madanya shoke na nye wachi nya wa kwesi ni mfoni eko ona chanke wonye me ni ditafobi apin ona gama shito mu fe won pin ni ene no ne yin ni ke fe bi ona ko tewie mu no ani ke ko tewie mu papa ko pesubon o captain como bodin chepo no yin road no efi wache ni ene nunu abola afin kumo ibi na wo yo je un gbe ona ni bi ekome ko wa okwe ekome nke efia sakumo gbe no nju telogo gama shi street ni yo na kan wo etien mi efin high street e polo ke ni fi aka high street ni ṣùgbọ́n lenche ya chu aga be ne amma mo ni bi poga wo one side o mo nyeme na agba ahunto shikaji mi nkabo fe wa ka wa wi na mo ba wi nitaka be na yo aka wonyemeni amishon kenan keni bi again na wo nke kote la te keni bi mo gbe nu gbe te gemi de na abula te ye nke ketun wo kuma ashina egbe keni bi fe abo je ni awoja abawoja la egbe na pa na shi afe ni eto mo shop alo workplace to mo am office di nche ni eye gbe nu atingbe na akwe chebe kenyeme ma ba sande ba le naka no lele ni there are some dignitaries from somewhere na abasla wache ni ane alo wache inseni kojo makata ni aba ni bemi ni me ba aba o mase ni taflache ogbe ni jo road efe neke na abu neke yibi ye no te yo atin meme producer ani sini phone aka message komeko kenklemon interview boni road fe koni inkwelo ni paako meni paako ami ba gbe pa no na me kwo boni road efe akaje no se magbele phone line se koni inkwelo nyetwa nyejomo nya wo kwashi komeko road no jino no na kumugbe ta flache ma be sande bare naka do nyawo bua onye nu etu nyawo bua wi motu be wonyele efonku chi migbaji cheku njo nyase isole mo gbaji ampa kurama ta fra che wo fin ta fu bi ewo yo bi ewo dai bi afowo e ke ni bi fin chi won pe
besan ne wona ke benitafo road ne no afie e be fine ni ko ba kwatafo road no ya re oke musushan ene wo me ko me ni tu woni ye tafo fe ame fe to ame take advantage ko ye tafo e ko le mo ko ni ma bi e wo bi won ke wo check gamancha ke e ba kwa road ne no beni road ne no afie ke sempe manche ke asafo ache makata aka me ka me ngba wo road ne no awo aka road ne no di wo road ko ni enobo akono ye road jin fin ate ni mancheme ni wole ye gan fin amekusu mi fin bi eji ye ni ametun ke ya ke gamanche ba hwan ni etun bi ye sempe manche oye ni o ma bi ye ke ba fi kusu bi ye ba fi okusu ye asafo ache makata bi ye palisima si kusumbe pera ne ba bi ye ta ye tafra ache bi won bi aka wo di oblayin ni wo yo kutu em wo be na kutu em we fe wu akutu em before ke han wo ni ko ba ko akutu ni me ke lo le wo ye problem bege bi po nyi ko wo buji ni yo bi e ke ni bi po ke bege bi e po njofo po ba kono ye bi e won paga manche fai ke akra me of fire ke kam ba ko beni waterfall wo yo amenya me fe no ko road ni no won pa me fai ami ka me ngbe abakọ road ni no awo akede we beni road e no afie jegan sani ne ke road no afie bi an ko te gbese asa jenfin asa shu no kolo ko gbefin asa jenfin sitafo kometo e woleni ni wo fe poten wo won pa me of ai ke regional minister fire ka mba ko road na ke de we beni road e yo road e be fine nka me nkwe jala na wo ye bi e ke bi e be wo road ele noko be na mba nya me fi ameka ko gbe me ni yo bi e ameko wo road e no won pa ni sempe fa bi an le di gaman klalo won pa le fa ke bi e wo ma e wo won pa le fa le un e an e wale aba bi e gaman che ne fe wo fete yo na de son la blade abi blue ngon cha mi to enfan wo di enche wonu lele tafobi ke amen pin abakọ road ami ejake ami yin lo ndi asafo je makata po kete occasion be igema be sande ma ba sande bale na kan ke fata ele won ke wa ke mudo ke wo traffic light ni yo ikoko me olowe junction ne ona niji ke oba te bi te ma ko machele ma te ke oba ko lie na ona alo after ko lie na junction no ba nina ya ko je nani ya mamu gbeke ni bi enke deme for traffic light ke ni bi no ko ya no ni deme wan for accident na mo je wa nko chine mi bi accident e fi shie ten shie dwe less than 1 week nya wara ona police officer no work quite na kan je fin traffic light e je je no wen gbele phone line say bona fe ni kwalo anya twa na me twa me domo tafo road ke be ni wo traffic light in tun ni leke oshinaba panya inkumo ewole kojo onu mi shi manager ele mi elekele ba pe panya ya pa amanya ke wala ke gbele ku e gbomo bi efemi ni egbokra o fa no anu wo kumo enele hun bodenche kumo onyemie ni eje ne kegbe ni eba mina ke kolako eba panu elo ablado fa no gbe ke lo tu akejo mina ke nyemie pan eche 0274324331 0274324331 nke wogbejigba no boni efe ebele ingbe onuminshi ni ke fata elewun koko me ni ke mi nkwe aloko yin wo mi ona ke je ko ni sande ba ale na kan mina nkola eba panu elo ablado fa no gbe ke lo tu akejo o ma se won jo atu ngbe ke mi se o fa no ja panu wọ́n jọ àtúwé mẹ́kẹ́ mi ṣe ó fà náà gbẹ́ẹ̀kẹ́ ló tún àkẹ́jẹ́. Ó fà náà ikọ̀ ẹ̀. Yá Ayọ̀ yóò ó fà ní nkẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò gan-an. Àṣọ àtúndé dùdù jíjẹ dé mọ́kànlá jíjẹ ló fi hànú akẹ́wọ̀ láti ṣàbùdó ìjọba ní ó tàkìpọ̀ lọ́dún sójú kó ọmọ ẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́. Lóbìnrin náà mẹ́wọ̀ọ́ jàlá. Jana mokula ke apopolosi ke tiye di po la nakai. Pulo bena mete ade sabu de choba ju so tremopo. Dano shia ko ku fa banye de fale. Ana bo fe na no wota la ete me kame sabi ame ni le. Ame bana me
Hello. Fine. Ona, ebe fine. Je na kaisa na me yale. Je na kaisa yale. Je na kaisa na me yale. Ona me si ebe ngbe no won pa fai. Ana me ke wie mo. Won pa fai. Won pa fai wa na me ke wie mo. Je ja no fi ano no pa kan. Tu a te ko no pa ye si no pa fe na ni ke fe na ni. Je se gbe ke ko ye ni le fo. Ni nye wo tala ne ke ye pe no. Nye ke ko pa te na ma pe nya ku to mi. Alo nye je me pe. Anya fa le. Pe je ba ta fi nye ba te pe. Yo, wala don. Je ba tele nye ku ba fa nye nu ba le. Je ba ba ino fi oni yo ni. Ora don nye nwa job ni efata abo nwa job ni efemi efata abo 0274324331 mine kola ko e back pan no. Hello abado fa no gbe kan lo cho akejo. O fa no gbe kan lo cho akejo. Nimba ode manye. Manje papa abla onche. Mami we ke jodo ko. O fa na ando na anche. O fa ne bo ni wa ike ni ke tafu ere ke je tafu o fa ne better fu better flash de onupa different maano ni ke abatu ni abayi oje me ona ka me wie na ka pe no ona na ka pe de kwa me ku afiku amepo kamezomake abasa na kaze be amezede to politics alumini Ngo pe ale. Alo o fa de ni o male Nwa shishi. Yo adon na ke mi pe nche nyami konkulu e back pan no. Hello abado fa no gbe kan lo cho akejo. O fa no gbe kan lo cho akejo. Bẹ́ẹ̀ni ama. Inye o fa no o ekpan no o fa no o ando TV volume machine no na ya o fa no yu. Pacho. Hello. Besa wa tema. Bacho ma wa nunko. Hello. Mbacho o fa no ekpan no ando na ya. Bẹ́ẹ̀ni ama o ma mi kama sisi. Ah ma e ti se mi ti nkan che. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Le pacho o ti say. Nyami adomo. Sọ́mi, ó fẹ́ mi. Ma fa che mi o. O ma sun waju nchire ni sen. Hello. Na yomu ekpan eche 0274324331 0274324331 ba omode ko ni o femi o twa ni obohun o chon ojuemo mina ablade ko e back pan no. Hello fa no gbe kan lo twa akejo. Hello fa no gbe pan no. Hello. Hello. O fe no chi o ye TV en efi o ando na o gbe kan lo twa akejo. Very good. Ajomi ya. O fa na ando na ya. No bomode no fi o. Ni won na wa. Wo wa bo wa le ke dromo. Ni be fe bi onye no ka ma wi. Aba. Kaka ebe agwagwi ame farm ame hiyo. Sinona sana fi anya fi e man. Nwa shishi inye ewe fen ni ma job ni efata abo 0274324331 0274324331 nyeme ya unto na gba ni ya re o mi ne kola ko e back pan no. Hello abado fa no gbe kan lo cho akejo. Papa ne atomi ni obodai. Uncho obodai keje mi wan se Ni ta ke mi pa se me ya. ando na ya mpa. Ya ni papa ne obi bolo ko tani ma ya zumu. Tabla je ni o e ma mi akane. E wo ye no olupa ni o
call the can be a thing. Over ne. Yo, mini major Belitumo. Major Belitumo, when it comes like every day, you can start it. Not the delivery book named Prop Price. They come to Sumo. Upon Belitumo, one more day, Mama, if I say, I said, Mama, pass you word. Me, Mama, I knew Mom in the way because when you were to think about what it is, you give me. If Papa can be and this, no good and this. She can be a matter. Me, double like after Mom. Me, I can't go to the more now way. Don't tell us everything will go back. You need to know. Or graduate about the motion. So, when you hear you, me, a department, me, promotion. Ni che Olubako ni office ni gbe yo tapa je yo minewo between me me ben na me chi ben ko ni nga ke Olubake e bo mo de ko ni ba ta be ani ni mo me ge me aka ba ti aba na me lo mo mi ni ba gbo o ba ni o ba ni ba do ya ande ya ke abe tro me ben I believe so. I'm a job as well. Come and job as well. Only Olubaka to never feel bad. Only ever say because I can't go so. That's I never say. Never put I'm a friend. Go everybody come you for you fair. I want you for it. I'm a friend as well. Put it back at it. Put it back. It's not about it. Yao inche oboda kaja mimpemi wansem ni amli wache eba dwa wa twing san inche numa jobo ni efatai ehabu numa jobo ni efemin efatai ehabu 0274324331 0274324331 bo modin ko ni otwa ni ofemin wo ochon jomo mina kola ko eba pano hello ablado fa no gbe kan lo twa gajo hello mina kenye mi ekpan echi 0274324331 0274324331 bomodi nkoni otwa ni ofemini obohun ochon ojuemo eja ake gadangbe hinle je mokomi ba je nke bufin mina ke kola ko e ba pano hello fa no gbe ke lo twa akejo hello o fa no gbe ke lo twa akejo miero no oyi wala don abami o fa ni wo be fa ni wo fa ni o kolo wi mo ya wo fi olowo gbe no no yo eche 0274324331 bo wa nyo twa ko no femini ochon ojuemo nche ege lele go kwe ikome twanke lehun eyi odasi 0274324331 mina ke kola ko e ba pano hello ablado fa no gbe ke lo twa akejo hello mo pa bo fa no ando tv en volume ba shifio o fa na no wa jonya ke ni wonye ko wa ni chu abam so ni mi jaga ti be na aji a chan o bi an to ne in fact before ke terrible ni bi aga chi ani be bo ni yo ne e
keji abasa bona wo jela keri je no abasa wo ko zo e ga bona yo e ga ni no kwa ko fe ga meji wo ni o tun yo si wo ni oga bona body kan e ba se je me yo keri bi e ku me be inde no si wo no ni ko ga na se na ji acho wo ne ye ni kwa akechi ko ke ni bi fe ni de me ni kwa ni fe ga to bona ja afile je me kwa le wo yo na le je me no ke ja ba sa te ni ani ne ke be ni ke na ba du yo ke asa baba no ko lo ke ja ba sa awo de je me don ta ba ni e fo gbe fe ati fe o lo no ni bi o pe ni o nye me ni baba do si na me bi o pe ani fa me pidi ni anya ta gbe ti le ye mi e ba se imami alo moko ti mo ni mo ni eje si amena me gbe me no ni mo ni eje o tena me mo amecha ya amefe ko mi ni ameka yemi jina ya lo ba menyu mo ni jina ana yimu ke chomo pio ko ni anakwe ni atete te no fe ko ni ka ba sa gbe no ko ni ba akashi ni efe fo ti bona wo dara e no no bi e ko ake ani ka ba sa gbe na wo asfa te abaka ye awo dara e no lo abawo dara e no lo so ni aba yao iche oyiwala don o sande bi mo un ye fande ngon keke ni wo nye metafo yute nye denche nye follow ta ke bi na yo meni wo ne ke jaraji ne egba ke meni ka me la tejin ke ni bi bagba ya no fe gbejigba no fe ta flat je gbo ya mi chinye denche nye no mi ni wo it about time this and nye le shi nye chenye nye ma to ese ake amekwa gbejiano to na mba to ko na me clear na kan ni bi again because lele ka me nya me clear onupa ni ka chi abenka me na me ken no excuse ake ni ye ni wo jala ke ni bi na o kan mi na ke la te ke ni enu ani roda aba fe ke ni bi dabi e ya mi e ye yin ashisue mo ma wie ni ma wie ko ni we sana kwe no nye me nye bo amodin nye set example ko nye denche nye devote nye runs nye ani wo nye me na eli ake nye fight ko ni road anya fe ni wo won pa mi fa no ko afi ami bona mi chi street ifaton won pa mi fa na mi je ni bi esikiti gbe no nke won pa mi fa na mi je ni bi esikiti gbe no mi wie ye gan mi nyeme 0274324331 0274324331 mame in last caller eke ngeni femo ni eba na agbe email akeshi jenna no nyeme 0274324331 nya wo pa mi npa nye fen fai na no men son la ablade abi it's about time listen you there when you mobilize wo hi onu mi nshi mne nkola eba pano elablado fa no gbe ke lo chu akejo Abade. No machine. Wọ́n jọ tó ẹgbẹ́ kẹ́mi ṣe. Yóò fẹ́ ní kùsẹ́ńbẹ̀ kùn síkẹ́. Ní ààrẹ ẹ̀ ńlá kẹ́yìn mi yóò kù. Yóò tètè yẹn bá tó mo ṣe lẹ̀ wọ́n lè jáde níbẹ̀ ní bá jáde lẹ̀ hàn. Ìkẹ́ káàsì ṣàkẹ́ ìlò tẹ̀mẹ̀kẹ́ níbi. Náà jẹ́ kí ní ìgbà ẹ̀ kù ní ìgbà mọ́tún ní ẹ̀jẹ̀ mi ní ìlà kẹsì. Mẹ́tọ́ àjọyọ̀ náà mi ní àmì fi effort fún ẹ. Ṣé kí ni wọ́n fi effort? Because ẹ̀yẹ gbalẹ̀ mi. Bẹ́ẹ̀ oní ọ̀gá sí nínú wọn àjẹwọ̀n ẹ̀. Lẹ́yìn sí ní bá wa bò. Sani ọwọ́ ẹ lẹ́nu ìwọ̀n àwọn àpò. Wọ́n ní kànyẹ̀ ẹ̀yẹ lẹ́nu wọn kànyẹ̀ ní wọn sí ẹ̀fẹ̀. Ẹ̀wọ̀n nípa mi bá náà yóò mú náà mi lọ àmìta ìgbé mọ́. Ẹni ẹ̀jẹ̀ politics kan àmìta yóò mú pa ìdíkọ́ bóyá òdìdí nínú bá tó mọ̀ sí. Náà ò fi kẹ́ wọ́n ní bá rí náà tó náà kẹ́ kábà ṣe ẹgbẹ́ ẹ̀kú súnmọ́ abátúwọ́ ní máa ṣe nàkà. Ni samo ameta be aka me ake nye paka because ka abase ba ta kono awo fe
no one pan is bio. And I'm not the machine of your baba or family. Yo inye oyuwala don wonye leun ekemi esani wo nwokweje me odugba onuminchi akwena jeje ni biye ka bon jeje mo mla ewo biye ba na ke olela ke wo fe serious ni won ta oloko no onye me tafo me over to you Jolate sha ba adwa ochami emutwe ode bi ni ama one rasta dromo na nke inife mo ni ba wabi yake imela ke shi jena shidani mashibo maya mi nto mo jo to ngbe ni ona ole yake be so ni ba ni lele agbelewo ni so ani ba ni e ba gbe to mo tinte nke mi ni Chinos Success Mini Pub ono minshi allo Success Chinos Mini Pub nke e ba fe punko no koko ono minshi on the 5th ni the Friday ni bani no Friday ni bani bole and work with High Street 10 no the University Times High Street 10 no ono minshi dade bana tuntun nke mi ni Success Chinos Mini Pub e ba fe no ko gbeye ate break be break over aba feel there no ni bole aba chile yin yake ona ni wo ni bo amode ni ke ni mo egbe wole ke wala wo be Thursday ni ba ni ani work pe Friday ni ba ni ani wo fin work pe ona ye mini Chinos Success Mini Pub ye High Street no that the ban ye je no wen ke ba ke August 7th August nye kaya ne tree watch out for Sigbe to Sami Fresh featuring Luther Sigbe to Bano no obo omode ko ni ofemi ni oko ohe abadamu 7th August e ba fe gbeye ndokoko shin kanu yen panu ke ma dan le ba yin e ba jemi ebo fen no wo you there nya wo bo amode bi anemi na ke nyeme won heli shikemba ni engona wa shi there is more room for improvement esani ona eyale mo no nya wo son wo wa wale definitely ke lela ke wo di future leaders ni wo se abashi se wo nyeme ke bona bale na kan ale belela ke wo se wo ba kwese nya wo bi awo ya ke boni wo na ale won sumole na kan lo ka wona ke wo sumole na kan be sani wo bu na jin famu ye nke nya ke expose iba no ona ka fanweta nke nya ke ma expose onupa ikome onu minchi expose onupa ikome ye ni bi boyin kome ni amefio yi onu minchi na me ken toton gan ona ni be ngbe no do e community their personal life ba e be ngbe no choku na ta lo fe na kan onu minchi big old mapa expose moi e ba gbe to mo tunte o de bi ni ama o rasta so kadi mo gbe won ke wala ke wole won aji o dada so no wo nya wo pe a gbe se blow won mi so ni ba ne no ko fe fo ko o de bi ni ama o rasta to gbonyo ni se kakla gbe ke ni fe mo ni e ba wa bi e kadi mo gbe wo ni ke wala wo nke so ele un bi e ko ni cheme nyeme lo pidi na ni on show mi shinke mi e show wule me jin lo ablade abi na ni men so lo yen lo yen ra don kemi ko mo kan ni we gbe wo ni ke wala wo so le won ba pe